Fantasyjeve olimpijske igre. Fak, ko bomo pa mi dva danes tekmovali? Ja, fak. Ja, ko fak. Srebrna medalja. Fak. Fak, ne? Fak. Ej, a ni bo tako v šoli včasih, gremo malo streljati, da se spomniš. A, A se spomniš Sovjeta pa to? Ona varianta. veš mene. Stari, kaj pa tarčo imamo? Tam ne grem. Pazi tole, le. Fak. Pa fak, no kaj je to zdaj? Ja kak fak? Jakov fak. Radio Fantasy.